Mama ke kanti wasolo ukhamba isikhathi eside kangaka ubuyina usentandrini nezitsha wazi bani lapho ngoba sazi umuntu hayi wena unebrayi hayi nje ufuna ungitshela ukuthi la ukhona apho babrayi umhlobo wenyama alo ngenzeni nowazi ngicabangani ngizokuthatha i20 litha yamanzi angisho bahlogenye amanzi ngapho ngentandrini nezitsha ya ngizokuthatha i20 litha yamanzi ngize nayo ngasedwa ngizokusiza ngamanzi kanti siyazi thina sogcwalisa inyama full ka20 litha hayi na utsho njalo akunakinga na uthi zasijampisela kunamraro ngiza kuza ne5 litha ya hayi nokhululeka kona ngizothi nangilapha kwasikhosana pha ngithome-ke nginukelela iphunga lenyama yangicale nenruthu ubone kuphi khuleka ngizokufika mngami ngiyeza njenganje ya bye bye.